Got a void that needs filling and some time to kill. Why don't you meet me at Kigoba and I'll cover the bill? Cause you know I'm good at spending money I don't have. And if Owens throw me olive branches I don't grab. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Pozdrav ljudi, ja sam Fic i dobrodošli na moj YouTube kanal. Ovo je, ne znam koja epizoda, 6., 7., 5., jedna je. I u današnjoj epizodi ćemo pričati o tome, to ja ću vam iznijeti svoje mišljenje o tome, o kupnji 600, 650, 700, 750 kubika motora kao prvog motora. Neko svoje viđenje toga svega. Da li kupiti, da li ne kupiti. Pa ćemo malo o tom popričati, diskutirati. Pjesma koju ste na početku čuli, koju sam slušao ovdje sjedeći i razmišljajući o životu. To je pjesma Pink Floyda originalno, Wish You Were Here. Međutim, slušao sam obradu od Ninja Party Sex, tako, Ninja Sex Party, NSP, Ninja Sex Party. Grupa mi je genijalna, obožavam je slušati, bacite oko i poslušajte druge njihove stvari, uopće nisu loši, imaju baš onako neki novi flow, sve su, osvježenje su meni neko osobno. Mi smo danas u džiru, nije nas bilo neko vrijeme. Jebi ga posao, obaveza, život. Znate kako to ide. Danas nam je onako jebate neko, a vrijeme ko da će pas kiša. Nadajmo se da neće, ali ako padne jebi ga, tu je šta je. Nego kako ste mi vi, jeste se napili sad ovo vrijeme kako su nam otvorili kafići, malo nas pustili da dišemo život. Jeste iskoristili to vrijeme, jeste izašli malo, jeste se podružili s ekipom. Sad nas navodno može biti malo više na hrpi. Šoder jebe. Sad nas može biti malo više na hrpi pa možete iskoristiti to vrijeme evo, da posjetite familiju koju niste možda mogli. Ja sam već bio prošli tjedan obišao svoje koje nisam vidio od korone. Nismo išli jednostavno jednim drugima, čuvali smo se, pogotovo što mi je supruga trudna, pa smo baš pazili na nju maksimalno što se moglo. Od sutra počinjem i u uredu raditi, fucking finally, jer mi je više dosta rada od kuće. Nego nije me bilo, imao sam obaveza što kod kuće, što oko posla. Jednostavno nisam stigao snimat, nisam stigao prođirati, snimiti nešto normalno i izbaciti to nedjeljom kako inače izbacujemo. Ali šta je tu, evo kasnimo jedan tjedan, ali tu smo i danas snimamo ovaj video. Kao što rekoh, tema je kupnja motora od 600 kubika, 650, 700, 750, nije uopće sad nešto, po mom mišljenju nije neka ultra velika razlika, međutim da li je to dobra stvar kupiti kao prvi motor? Pa šta ja znam, aj krenimo nekim redom. Ovo je Suzuki 650 kubika, ima 80-90 konja, ne znam nija točno, ali može potegnuti kada, ako hoćete da ide brže, iće brže, što se kaže. I ovo je moj prvi motor, ja prije toga nisam posjedovao motor koji je jači od Apenca, recimo. Nisam posjedovao motor koji je jači od Apenca i ipak sam se odlučio na 650 kubika. Razmišljao sam se između Bandita i Fazera. Fazera mi brat ima, mogli ste ga vidjeti u nekom od prošlih videa kad smo se vozili, ubacio sam nešto malo. On je sebi recimo uzeo Fazera, isto mu je prvi motor 600 kubika. Motor je malo lakši od mog, malo jači od mog, ali on je mlađi 2 godine i opet si uzeo motor od 600 kubika. Sad, da li i vi trebate uzeti motor od 600-700 kubika kao prvi motor? Pa moje mišljenje je da zašto ne vidim razlog zašto ne, ako, vjerojatno ste vidjeli ovo jako izdaleka da će doći. Moje mišljenje je da zašto ne, zašto ne,
ako ste prije toga barem probali voziti nešto drugo, proveli neko možda kraće vrijeme na nečem slabijem. Sad, jebi ga, ovo je malo je sjebana tema i uvijek će imat neko svoje razmišljanje na tu istu temu. Ovo je, kao što sam rekao, samo isključivo moje mišljenje. To ne znači, ovo što ću vam sad ispričati, ne znači da bi vi trebali kao prvu stvar kupiti sebi. Ne velim da bi vi kao prvu stvar trebali sebi uzeti 600 ili 700 kubika. Može biti opasno, nije uglavnom opasno, ali može biti. Ali to sve ovisi od vas. Kak je moja neka priča išla s motorima? Ja sam dugo vozio APN-ca, znači Tomos APN 6, prvi motor na koji sam općenito sjeo. I tu i tamo sam znao probati, ne znam, 125 kubika od prijatelja, pa dođe rođak pa mi da 600 kubika, pa ja napravim džir, ali nije to ništa ono vožnja da sad ja sjedim i vozim se i prođem određeni kilometražu, to je ono, ne znam, to je možda 2 km, 3 do ulice, do kraja ulice i nazad. Ali prije nego što sam išao od toga svega probao, vozio sam APN-ca. APN-ac vam je, mislim, to vam je ono motor 49 kubika, snage ništa, ono odvrćete ga do kraja, on ne ide više od 45, imate 4 brzine. Ne možete vi ni neku brzinu ni razviti, osim ako idete nizbrdo, ali ni tad ne možete nešto ekstra puno. Ali ja sam to vozio ono dobar dio perioda i ja sam dosta u biti sa njim putovao vuda okolo, pogotovo kad sam položio za auto. Bio mi je gušt sjest na malog APN-ca i jednostavno se provesti tuda uz Savu, uz naša sela, kroz naša sela. Jednostavno sam uživao u motoru. Ali što je još važnije od toga što sam ja uživao u njemu, što sam ja naučio neke osnove vožnje motora. Sad ne možeš ti na APN-cu naučiti ne znam šta. Ali kreneš od malih stvari tipa što je counter steering, kako counter steering utječe na samu vožnju motora. Throttle control ne možete naučiti na 50 kubika, ali možete imati taj osjećaj za to, šaltanje brzina, to su sve ono osnovne stvari to su sve osnovne stvari i neki početci u motoru, ali treba se na nečem naučiti. Ja sam naučio na APN-cu, dakle na APN 6 motoru, i kad sam došao do faze da sebi kupim motor, već sam se osjećao da ponešto i znam o motorima, da bi ja sad recimo da sam imao samopouzdanja nekog da mogu vladat sa ovak nečim. Naravno kad vi kupite 600 ili 700 kubika motor, da će to biti skroz drukčije od bilo čega drugog što ste vozili manjeg do tada, znači razlika je nebo i zemlja, ali su osnove tu, znate promijeniti brzinu, znate naučite da treba kočiti sa prednjom kočnicom, ako treba kočiti naučite kočiti motorom, naučite krenut, stat, baš osnovne stvari. To sam svladao na manjem motoru i onda sam si kupio 650 kubika. Sad, da li vi trebate kupiti kao prvi motor 650 kubika? Pa ako ste već vozikali motore, ne mora to biti čak ni ništa onako puno ni dugo. Ako ste vozikali motore, ako ste savladali te neke osnove, kao što sam rekao, counter steering, šaltanje brzina, kočenje, sam osjećaj balansiranja motora, ako ste to nekako pohvatali na manjim motorima, ne vidim razlog zašto si ne bi kupili kao prvi motor 600 kubika ili 700 kubika, 750. Sad, ljedarku ne. Ljedarka je opet skroz neki drugi level i ni ja nisam još probao ljedarku. Skoro budem, pošto mi je prijatelj uzeo, ali još i nisam vozio i ne znam šta je to. Međutim, po pričama drugih ljudi, to je ono nešto skroz opet drugčije i drugo od ovak nečega. Motori od 600, 650, 700, 750 kubika, tu se ništa u biti puno ne dešava do nekih 7-8 tisuća obrtaja. Vi tek kad dođete na 7-8 tisuća obrtaja, motor počne razvijati svoj pun potencijal, svoju punu snagu. Vidi djeca na igralištu, prekrasno, lijepo. Motor tek tad počne razvijati svoj pun potencijal i punu snagu i tek se na tim obrtajima, a nešto ozbiljnije recimo dešava. Jel me vidi, jel me ne vidi, vidi me, dobro. Tek se na tim obrtajima ozbiljnije nešto dešava. Jednostavno do toga vam je motor, recimo, trom, spor i neće vući nešto puno. Bježi dječače sa ceste.
neće vući nešto dugo. I sad za početnika, ja mislim da svako od nas može sjesti i savladati te prve neke korake na 600 kubika. Nadalje, kad počinjete sa 600 kubika, odnosno kad skupite 600 kubika kao prvi motor, jednostavno vam je, šta znam, prvo nećete morati dugo upgrade neki raditi, nego jednostavno će vam tih 600-700 kubika koje motor pruža, snagu koju vam pruža i sve to, bit ćete zadovoljni s tim puno duži period nego ako recimo skupite 125 kubika ili ne znam 250 ili tako nešto 300 manje kubikaže, puno brže ćete ih se zasititi, jednostavno će vam postati preslabi u jako kratko vremena. A kad vam postanu preslabi, onda jebi ga većina nas ne može iskeširati si novi motor, nego uzimamo na rate, dižemo kredite i tako bliže i tako dalje. Onda vam je to problem jer uzet ćete si 125 kubika, vi ćete njega svladati za 2 mjeseca vožnje, sigurno, 100% i već ćete moći koristiti pun potencijal tog malog motora, ali jebi ga onda ste zapeli s njim iduće 2-3 godinu dana, ne znam na koliko uzmete kredit, ali vi njega imate, vi njega morate plaćati, možete vi njega zamijeniti, to su opet sve dalje i dalje komplikacije, mučenja, pa onda zamijeniš pa ne znaš šta si uzeo, jebi ga, zebancija. Zato po mome 600 kubika za prvi motor idealno, šta znam, ako ste stabilni u glavi, ako nemate mjere na biciklu, onda nemojte ni uzimati motor. Ali ako znate kad pustiti gas, ako znate razmišljati svojom glavom, mislim da uopće ne bi trebao biti problem uzeti za prvi motor 600 kubika ili 650 ili do 750 kubika, jer to su stvarno motori u kojima se ništa puno u biti ni ne dešava na nižim obrtajima i možete jako puno naučiti. Gledao sam par videa, ljudi kažu jebi ga, zeznuli su se što su uzeli jači motor jer kao neće moći naučiti na njemu puno. Pa ja znam, uopće nije tako. Ja sam dosta opušten na svom motoru, iako ga vozim tek godinu, možda godinu i pol. Evo bajkera! Godinu i pol. I naučio sam, mislim sve što sam već znao sam u biti samo prenio ovdje i samo sam nastavio to znanje koje imam do sad graditi dalje i više na drugim motorima. Naučio sam puno više od kad imam ovaj motor o travel kontrolu, recimo, što je ultra važno kod same vožnje motora. Naučio sam se linat, već sam opušteniji kad ulazim u zavoj i nagnut motor. I po mome 600 kubika za prvi motor uopće ne bi trebalo biti problema ako znate već neke osnove. Sad ako ne znate osnove, onda možda ipak bolje uzeti nešto malo slabije, jer ubacit ću vam video kako to izgleda kad ljudi uče na 600 kubika, to može biti opasno, pogotovo kad se ljudi, da kažem, uzjebu, pa jebi ga, daju gas, ne znaju ga pustiti ili ne znaju stisnuti kvačilo kad počnu ići ravno u zavoju i takve stvari. To može biti opasno, ali velim, ako imate neko već malo predznanje i ako znate osnova, ne vidim razlog zašto si ne bi uzeli motor od 600-700 kubika. U tome nema po mome ništa loše i ništa šta znam, nikako. Nema ništa loše i nema ništa opasno, mislim sve može biti opasno, ali mislim opet sve je to na vama, kako se vi stavite u glavi, jeste spremni za to, niste spremni za to. Moje mišljenje je da da, evo, long story short, moje mišljenje je da da, zašto ne uzeti za prvi motor 650 kubika, kao što rekoh, nema baš ništa loše u tome. I to je bilo neko moje mišljenje za ovaj video o toj temi, tabu temi, prvi motor 600 za prvi motor, bla bla bla.
Eto, rekao sam vam što je u mojoj glavi što se toga tiče, a vi morat ćete sami procijeniti za sebe. To je bilo to, mislim da je ovo idealan trenutak da i završimo ovaj video i da ga privedemo kraju. Ako niste, followajte me na Instagramu, tamo izbacujemo malo više ovih slika i malo češće nego na YouTubeu. Subscribe-ajte se, šerajte, pošaljite nekom svom prijatelju, možda se njemu svidi pa se i on subscribe-a pa nas bude u neko doba i malo više na ovom kanalu. I to je to, ljudi, vidimo se u sljedećem videu, a do tada, bok!